Ongietorri bildu zareten emakume guztioi. Hemen gaude berriz ere martxoaren 8an emakumeon nazioarteko eguna ospatzen. Komunikabideek kontrakoa dioten arren, gaur ez da soilik emakume langileon eguna, hori maiatzaren bada baita. Gaur emakumeon eguna da, emakume guztiona. Iaztik gaurko egunera gauza asko aldatu dira, eta hemen aipatu nahi ditugu. Hasteko, gizonek eraildako emakumei dagokionez, Euskal Herrian kopurua 7tik 5 emakumera jaitsi da. Baina ezin dugu hori albiste hontzat hartu, oraindik ere hildakoak baitaude. Era berean, eraso salaketak gutxiago egon dira, baina emakunderen arabera, gertatzen diren erasoen 10% besterik ez da salatzen. Horrek argi erakusten du legeek ez dietela ematen erasoak salatu nahi dituzten, baina ausartzen ez diren emakumei ez segurtasunik, ez konfiantzarik, ez bermerik. Argi dago, egungo legeak ez dira nahikoak. Indarkeria salaketei buruz hitz egiten ari garela, esan behar dugu azken egunotan 2 emakume donostiar kartzelen testigantzak iritsi zaizkigula. Inkomunikazio egunetan polizien eskuetan zaudela jasandako bortxaketa simulazioak, jipoiak eta aurkitu lizunak salatu. En el plano laboral, seguimos siendo las campeonas del trabajo precario, de las reducciones de jornada reducida, derechos reducidos. Hace poco salió en la prensa otro dato. A día de hoy, en nuestro pequeño país, por el mismo trabajo, las mujeres cobramos entre 6.500 y 7.000 euros menos que los hombres. En su día, exigimos también al Gobierno una ley pública de atención a la dependencia, que se hiciera cargo de todo ese trabajo que hacemos hoy gracias a las mujeres. Nos dijeron que se tomarían algunas medidas, pero que no había dinero para garantizar esa ley que nosotras pedíamos. Ese dinero que no tenía ni más, lo han empleado en sacar a los bancos, pobrecitos bancos, de la crisis. Mientras nosotras tengamos el cuidado de todo el mundo, nuestras chepas, ellos no se van a preocupar. Jarrai dezagun gobernuak hitz egiten. Izan ere, berdintasun legea onartu zuen gobernu horrek, oraindik ere trajez eta gorbataz beterik jarraitzen du. Ondo lotuta dute gainera. Eta emakumeak zer? Batzuk badaude, baina oso gutxi. Boterea gizonen eskuetan egoten jarraitzen du, eta guk faltan botatzen ditugu gure aldarrikapenak, gure bizitzak eta gure eskubideak kontuan hartzen dituzten aurrekontu eta agenda politikoak. Eta zer esan munilaren izendapena? Azte infernoa! Eliza Katolikoa mugitzen den eta berekin masak, mugitzen dituen bakoitzean ez da gerrak, pobrezia, arrazakeria, emakumeon aurkako indarkeria edota eraso sexualak salatzeko. Esan, azken honetatik asko dakitela. Ez. Mugitzen badira, batez ere emakumeon edota gay eta transexualen eskubideak, lortzea hainbeste kosta zaizkigun eskubideak zapaltzeko egiten dute. Bestalde, gogora dezagun duela aste gutxi abortuaren legea onartu zela. Azkenean, ez da guk nahi genuen legea, baina argi dago gure borrokari, hau da, borroka feministari esker lortu dela. Como veis, este 2010 tenemos otras tantas razones para seguir en marcha. Esta marcha mundial de las mujeres que va de norte a sur, de este a oeste, denunciando la violencia contra nosotras, la precariedad, la pobreza y reivindicando la soberanía alimentaria, los derechos sexuales y reproductivos. En definitiva, nuestro derecho a los derechos, a la libertad y a la vida plena. Acabar con el patriarcado es tarea para todo el movimiento feminista, es cosa de todas, es nuestro reto. Para eso estamos aquí. Necesitamos de todo lo que nos une para estar juntas. Necesitamos de las diferencias para aprender a respetar la pluralidad. Necesitamos la ilusión y la fuerza de todas y cada una de nosotras y empujar en la misma dirección. Nos necesitamos. Asko lortu dugu hasi ginenetik, baina asko dago oraindik lortzeko. Mendeko bihurtzen gaituzten lotura, esklabotza, beldur eta opresio asko ditugu emakumeok handitzeke. Hori individualki zein taldean egin behar dugu, bakarka nez guztiak batera, elkarren beharra dugu.